Yakap na meron tayo kayo, kahit na kampay, sa mga rukuna tayo na gimi, inaron tamaruan tayo kayo, sa mga rita na kulikar kongora, ngayon naman kami, tayo kayo, susmay kami kamura ina dikida, kamura man dan miyaws, ina dikinta kaway, tayo ni kami ng kusimina ng takaway, meron tayo kayo sa mga kurin susmay kami, tayo kayo sa mga kurin natin susmaya, nakakiyatin na to at nungungura, yon di Facebook, yon di YouTube, ada tayo mga sumaya kinaba, nun nara kongora, nun tayo kayo. Minus tawagin na, tawagin na nun tayo kayo, sa din na to, ano siya, Joshua, pinarawan nila, nun tayo kayo, kami na iyo sa puparagin tataro. Kami na ito, sinaboy ko sa tayo, kung tamaruan, yung kay Lili, nun tangay na sa kung may lura, sa panisan na yun, kung karois pa ka, may muyo ko, ray kakokoro, sa mga kais po, ganun tayo kayo, nakain tayo kayo payo. Kasi ko tayo sa po, kung nakapayaya, kung nakapayaya, nanun tayo YouTube, Facebook, apun ngayon, agad nila yung tiyan mo yun. Iba to, araw nila, nanun tayo kayo, kaya din ko rin, wala spot, kaya kung nante ka pa, kita ni Meura, kanya lang nung ko itiyan to, ay moralik itiyan to, apun. Atakin, pabunin ko, ako din na to, kaya di Meura, nanun tapong tawa na batawan. Sarawak nanun tayo kayo, matiraw, tamlim ibubuk, na may kay tadi kira, ano nila, karapot at gina. Ay kaya radara sa kani ko yay, ada sa Maria Yesus Kristo, rawas sa kamel, amen. Ano tayo kayo na gusto ko kain dito rin dikirat, kaya nakakanakuha. Tunay, takura na yung main na ako takura, ali swan din out, ang pesin na pa kain dito rin dikirat.
My chest. Chest. Hope you're feeling alright. The most of all is the feeling within when you think it's just a good inside. You gotta carry it with all my heart, all my love to you. You gotta be married, never bring us all together. Share married. Share married. Every time with a happy man, we gonna be married. Married. The heartbeat of this land. Now, married, just open up your heart, share with a pretty smile. Making someone happy each and every day. Take my little while. You can have the feelings that come from me. That you think is super good inside. Because married me with all my heart, all my love to you. Married, bring this song together. Share married, share married. Reach on with a happy hand. We gotta be married, married. The heartbeat of this land. We gotta be married, married with the soul together. Yeah, married. Yeah, married. Every time with a happy hand. We gotta be married. The heartbeat of this land. The heartbeat of this land. Arab terus dikira kayak orang tunai tayo bentuk kuno dekat daun aku ini kan orang non tamero tayo kayo kan tayo sa video to ware esen New York mungkin kana wakin swan the belt berapa friend Ako na beri ni beri kiti. Tadi gua mano may beso. Kam na beri ni beri nawan tadi kata mehro ayo. Ara tadi kayo sinena ngati po kinari kiti. Rongon kingin te mehro. This is it. Kam tahu orang yang sinena ngari nanon digara kingin te mehro.
Titay kayo sinanora tirongorong yon. Rongorongon di kita kapro. Oh, kami aron. Ako kami imin. Rongorongon tuwa ta kapro. Ngirik-irik eh. May mga kapukan. Tiyak. Di kay ganaw. O iti na giba. Kanaro na ba yun tayong brain cell, you know? Ito, metin na ko, makurong-kurong na ko ti takapro, you know? O iti na giba yan ko na ni Kokak. Na container. Kaya po. Iti na giba mga tiyangaro po. Ti 1900s. O iti na giba. O meta. Aswa nga giba. Kapuron to ikaway. Iri meti. Iti, makurong-kurong na kaya meti. Iti na giba nga yan mga puni ko na. Di mga po ni kabuwag ipunirong na. Metiro ko nung kari may may na. Kaya kari ka ti. Tsaka nga iloy lang ay na ikaway. Ti mera. Ti meyak. Me. Tsaka kung ano na koy na. Kanano na bayay. Prince House sa kaya metirora ki. Makurong-kurong na ko ti. Takapuro na kaya metirora. Iti ay ginagibaya po ni Koran. Mga wakit na ron na. Kaya na mga ting ni po. Kanga na yaron ti tiya waririk. Diba iba na nagkakauringira? Ikari kayo na Johnny Mac. Pag yun ang ginagibaya ko na, mga ito ba iba na kauringira? Di po ni ko na, ano sinura ti kipa ilom, ti bimakuha, kipo na kuha, kangay tayo ka na. O ti katutong aron noon siyebe. Nakam noon ni Mac. Nunian, nakumi. Pakam narikin na ta, nanon siyaswa, arin roiray, arin kakukuray, arin kuroroy. Akam na kanina choma na bangkay. Ari karawa kipa aron choma chaswa. Jiroiri anti isak argument of power. Pero amano. Aray yango kaya purorora. Ako na mga kapuwag. Ati inano numara sa kabaraw pre. Tinano numer kirin na numera. Ni yango tabiwa ke. Ako na ni kapuwag. Naro kapuwag. Nakauma ko ni kita ruwa mano. Epo ni ko na. Epo ni dawdi na te promise sa'yo. Kitipili tayo na ako ira. Ayra taruwa mano. Pangay, tiyagi na. Basta na. Kapagay tiyara kirura. Eri kimen kapurora. Eko na ni kamernuat. Si mendo ni mekinan na betseso. On naki katabi-tabi na iyaw. Ni bayi kasungo mo yon jep. Yepe to awa kipuna wabi mewa. Kangay tiya ka na ne. Sikarawa ki ngaira na yaron katotongan siyaswa. Sikarawa ki ngaira na yaron na katotongan siyaswa. Jadi dia jangan wani bubuah, jangan ruah bubuah, au bubuah jangan. Ati agin na ba kaprora? Akarawa ki na mente plastic. Ako na mga bita ki Dana. Dana yaran na yellow and white. Iti agin na ki ba? Ati ka wari lagi. Orang dikiraki. Ati agin na kipakapururo ya, a plastic. Kaya, paya kaya meraw-raw. Kaya kung wala de plastic, te paya kay kita kita na. Unan dukurukun me, unan mga sikya, ay mga stay na. O, ngayon, ati agin na kinapan the science. O, inanon niya kami debay. O, unan ni mga rewire de kapururo yun. Kanaro na paya, musmos, kanaro na to, tukawan is, titapon is, kanito kaya, musmos, ako na mga karoya, mga katumi. Kanya tina roy takapuro. Kano na be musmus tabi waya na kiyana. Yokunan no niyak. Osa ngare skunan dere be yokunan dere ya takapuro ipuniro na kanaro na. Sinabi besu kisinanori ni kaway tabi wa. Ibugin. Kristo kanakin, kikokakin. Pa kaya dini kinaro kapuro. Kandi sinangani karini pa ino kapuro. Kimi iyang ni kokyan naro na. Ito utaya ka takapuro yon peikay. Ano ko tara timeta? Sa taong ngayon ba to timeta ipunta utaya ka punilo na. Ngayon tegi na gibeta utaya ka ita kapuro. Timeta titani nga. Tinamekin choro boy. Oh the taste. Pero pintanan senses peikay ki. Oh senses ay kay ngaya control kino si tabaya si tawan. Ngayon tegi na gibeta kapuro. Di ka ben information ke pai, kisi ka ben te pai, kisi nori.
atanagi stoanagi ka furoro amaguri aswangire mina pa anganira te yang otowana metowana kana stara de taura kudara ye gyo yatikina madam koswangire gande pangai jei Orani na kita tara chio tare pangai kora do ta madam kana ukana te baye me to emeo eso kona ka program kona gi no hoki ko ye mina kana ko tawo te baye abui eso kona me ka program kona gi no hoki tawo te baye abui be kai ko o yoro ne ben ka ben taran ne begin Cebago to wana yon abiriga. Kuna nora kiba. Ni ye mene ka bubura. Hakin na yo tere bans. Kuna na ta kiba ayota po mene ka ye kari abesi ye ki. Kana na kuna ko mene ka ay ka kiya ka ye bans. Kuna na ta ya be antira temene na kuna ko tabari be kuna ya mo to temanga. Bubura mana kai anti tira de tawana men kita men ako na nesmiya kana kita na tab degi na ngos roy kawaya pa tuwa nga me pete kina ba men ki bubura kuni ngaya ki ako si min ako na nesmin kawaya min tetap bari min detay ya asan tuwa katanya ni kawaya na kana soki dika para obor kana soki okira tetapo tongwana tongwa tetapo ane o eta ne ba kawaire ye takadodo tongwana kana sto tetapo tongwana yakona yasukuna tetapo are o eta ne kanga icha kawai o yasukuni ka program bawari kawai mo koneni to tongwa kana ko tetapo takadodo tongwana kana ko tetapo kana ini akwa kata kawai pa yawande kinjiran Baka dia biang ako na to, makana ko to ang gigi. Ako po matitabo kang ako kunan to ay. Kunan so ka program ayan na bitabo kunan to ang ditayari. Pero kung mga may ka ako mga ripunak, kanya so ko na ka program na ditayari. Dito wa may gay matuwa enu kayo. Ako na kunagi ko kiye. Kasi kadeni ko nuri ka the graph ayo, kita dami ayo, sa Santa Raya may main. Kasi nakadeni ka yang oya ba sinakanga ngkachete yango ki pai ki sta tangiri para opre na ko ke dodan sinakanga ni kadiya patira pai sinarien ko koroyan tata ina ko ni pa na pai ki sta tangiri chepit ki neron karang ki teron digira ko ren tata ngira tarepon kire ki ngira tarepon ayri kina pa me bi chika do abo gusto mo ring abo ko na ko sinan ko kwan tarepon ko online na ko tira ko koroya ko ko kwan tarepon kasi rin kami yang kay patira sinakadeya ina na kakin na yun tuwana sinene katire ara yango o sinene ni yang oya patira stibay sinene ko rin tayari kana ko yango to merunung o yun the first step kasi nam target kasi ang ko ako takatuto yang oya bena giro ko para get so ko ni yang oya na me tayari wakati na pa mi yung the first step Kabawa ni yang pakuriana. Sira ko na karoya kanaro na po yang wa timeru. Kana na giri girom deso ka. Ariyo na tanan mena na ko takaway. Tuwana enang attack the exercise. Dapatam. Yesusan ko tayo na ko amut. Temut kita pa ro ko takukurinin na ran detay tuwana me tuwan. Kanaro na po kawagin ang exercise takatuto. Kawagin ang exercise detay ari. Yukunan mga ro ko irom, kaya mga pos. Yarang ni men, takatuto, nakador, takatuto, tuwan. Kaya ginunod ti bitak, ikoroy ang gay, ikoroy ti pong arimina, yari ka week, siya na beri kinapit, ti bitak kinapit utan. Ay ro ko irom tabaran nan. Kaya na kiyayang wa ayo taruwa manaw. Paimin tenwa ti week kiyawa, kito wana ta na makain, ako na nunod ti bitak. Akaswa na miyango, ni kangay, kanan para miyango, wakaswa, watakan niya na ni kangay. Na yang oya panapon na kiri kencho ara kaya deso. Ako ni yang oya ne. Kung makurya mo tatarate negative side mo tatarate positive side. Ako na ruring pa yay takan mga imin. No na meruro na may main na. Yasa na meruro akin na be. Ti takaway yo the step way kay. Kana ko yang oya tapayan ni kirom. Kami atayin tirere. Yang oya pa na top 1 exam. Sino ko na koraya? Puro ko ng mouse ko karo kung kabinetay no online.
kwa ang laptop, kuadra, ku game, kuera. Inarikin na ronan, yak. Kanano ka, okay, ko nandikin na ronan. Ngayari, kung nariyan ka makurang kia miyang una titi, kasi na yung plan na punirom. Kaya ngoya, pena tikang plan na rin, na top in the exam. Inakangandik eh, cement study. Sira arom, kano ko na yung mga monyo ginabi, amo tepits, kaya ano mga magkimay-may na. Hari, saan may rarokin na, taka pinitay, ko na ni kurubugin na miyang o sirari kamais. Kani, kay sila mga meroragin na ba't sirara nga, basta na mga diyay, katuki pa eh kay. Irang nga nga, sugiri ka akin ako, pahigi ko taniyay may. O hinang nga, ano ko na mga muan, hira na pera, ano ko na kurina nun ari. Kano ko na mga yangwa rin kayo, mga yangwa na pera, yangwa, kanwa nga marini na. Sira na rin, kano ko yangwa ayo pera rin. Kuna po ni kunya ko po na mga kapun, pahapa kami ng target jari. At sira ko na karaya. Uri nga tiki pare, piripiyawa kipu na tipimeten mo. Ipu ni ko na ipahay ni kapene ni koray, mayroon tungan na koray. Anye, ang kipa ko na rin nururing ang kami taruwa marew. Karano na ba mga aro ko na petejan ko irora, pas sila mga tuturi kakin eh. Menarayang ko kisa sa niyang oya. Mayroon tungan at takamerurong. Ay natin direi, pahin direi. Diba ito sinakaraya? Si Makuria, o sururing at tiki pare, o si Tararorakin. Utawroin mo ilan. Wapay na tiyan ako na ko. Wakawagin na amtay ni Mesu. Kakuwaririkia ka na kinti amaraki. Ayaki buka tibita bata. Taruwa manaw. Itay ni kayo. Si Merorowaki na. Tsaka ti. Orakini ka buroro. Nayoron ti tiyat siyaws. Pakurukuron na ko taka buroro. Ari amet. Ang ayos ko na. Noriyan na nakapara-para yo. Ikunan ni mga pun bristoa. Kini mga pun ni kamyawa pun iraw na. Taruwa manaw. Kaway ay kay sasani koray. Siesta ay kay kito. Pahay ka nga sinini ni koray. Arisuan ko ang kami. Tari kito wana beto wana. Kana kamasa ni koray. Taruwa manaw kambes indap. Kam nanora tipita kimina. O wara ti muina yung kaya kamsa ni koray. Kaya muina. Kaya iroy na. Ay kamasan doria. Inoon na mitay. Ni koray. Kaya. Kogyo kayo, kogyo kya. O tira na rik. Inatikam target. Kano kupay na tumumoilan. Kupay na dyan ako na ko. Wakawagin na amtay ni Mesuwa rin sawat. Inarik isuwa tiyawa na kon ruaywa. Wakawari rin kya kanagin na maragay. Akihagi buka tira bata. Taruwa manaw. Kano kukarawa ayo. Nasuan ko may gay. Autataro wani meki. Kam na punda meki na temerung. O ikaw ngayon kami pa kam na kukarawa rin kayo. Kay oning ngapong karo ka kamnora tipitak. Kana kamnora pa yey tipitak. Sira daw ko. Kay sinako. Ano ka ni kaw kitanan king di kitanan ro ka. On nori di king ay kay pati. King ni merulong. Bukan nori di patayan ra. Pero amano sa mga kaspori kinakon ting ngapong. Basta na meruro kini di kay kakakongora. O sa kauring di kita tuwa amano nakot tipong at takapong at kalimabong. At susuay na po ikay. Mentor, wawat naman ng abong. Kano ko at siya ko, huwag di pa kantay. Kampes din na ba? Asa mga kasman ako din ng abong. Kaya upasin na ba, di Frankie bugin, di akan suwan di Mauri, o kanta ni nga pa, apa hindi kay Ririya, rin nun tayo di kayo, o nakanganti meto nanon na musin na no, ibugin, kati metoan, karawan, tapos yan ko merong ko yay. Tayo yung kanya, sinang dokoroy na rin, ang apon, oy nara, ano ay nanon tayo di kayo sa Kurin Busmaya, ataan ka para, Ririya, tawa, ngayon na, raitaya kayo nanon tayo di kayo, ampes na ba, sa Kurin Busmaya.
Ang kami agi kamaro ko. Daw nila inon the life to tayo gay. Thank you for joining us again. Kambra pa kay ka mga isila na pa inon the meron to tayo gay. And I'm hope and pray that the message we are going to share tonight will be a means of blessings to every one of us. O tatoro pa to tayo gay. Teras pangara sinariyagin na. Inari ka pataka kapayan ako imin to tayo gay. Last night we studied about what happened when people die. Kaya tayo ko si maruro yon. Tira inari ka na met jamata. And we also learned that dead is sleep and those who are dead are sleeping are waiting the resurrection day. O sa tayo pa. Demati punte jamata demati eponi masu. O matay ka amati at tayo nga tayo yan mga kautagiyay. And tonight we are going to look more into the Bible with another interesting topic, Revelation's Lake of Fire. Kaya sila mga nura aron sa pangaraman te pay para na pa. Amon to kokongora. At kinagi patukosus yon tekan tenama aditiyay. Let's begin with the story. Sinamuan naman takarak. There was this little girl who came to the pastor, and the pastor noticed she was a little different. Oye temena de dinay ni akawara de misinare kita pasta. Ay nura de pasta yo de dinay no paya yay de paya rang ipita kirona. Her hair, her clothing, and her jewelry were all a little different, but he couldn't quite figure out just what it was that set her apart. Paya nuri ya tara jay na yo ya rang ipita kiron tara na men de no niana de ni pay ka animitani nga na pay ka rariki. And as they were speaking, she said to the pastor, I don't go to church anymore. I used to, but now I am a backslider from church. Pay tete na kon de misinare jay na ay kiti de nay na yo tap. Yaki mga na ko tada mauri. Kisway man na ko tada mauri. Ay riking kay patibekan. And she continued to say, although I do, sort of. Narong kwa ariasan ko akaroya. The pastor wasn't sure what she meant by that. And a couple of minutes later, she said the same thing. I do not go to church anymore, although I do, sort of. Me yagi lang mo taroy de misinare yo kita pasta yo ay mga te yagi nari ginayay takawatay. Curious, the pastor asked her what she meant. Kaya sisira gidi de misinare yo. Tira ko na nun na. And then it tumbled out. Ay te yagi na nayay tapayarik. This is her story. Ayo karaki. When she was growing up, she went to church every week. Inanon ta kaway lagi na. Ay ta pinitira aron nanawak dia karesa. And in sermon after sermon, the pastor would talk about an eternal hell with fire and brimstone, where sinners would be tortured forever in excruciating pain. Ato wana terongorong ayong ojay ni ay gidi de inay ni ay pa. Anak para de menna de bisinare. Ite yakin na pa. Yay tiya yari yaki dotoki. Kasi ko na narana dada ni kidi pa pa. Tiya ini moni. Ade enakaurai yay yamata. Jaro ade anakai na nun meraki nagdotoki. I wondered about a God that would do that to people. That's what she said. Oyo de paya de gina. Wai terang kana nakantan nga dia soyara ya karaw ayo na ko yamata. She finally decided that if that's what God was really like, she'd be better off without him. Kaya riki nanayang watak. Kanaro na payo nakantan nga dia so pa. Enakaura kay yamata jay. Ayak dotoki o na meraki nagdotoki. O yagi ang kane wana urita ki mga. So she quit going to church. Ayagi na kun tara mauri. And she spoke with an air of determination. Ay yari giruna takantan nga. Aya para na. And then she continued on. She said, but I still go, sort of. Itay mato anak ko, tapatay. She then read the question on the pastor's face and said, well, these days, I'm a witch. Panditay ay, yung mga karoy, maguri, nakangayaron, ti sarap ako tuwa na, kita sa wawi. She then explained how she gathered regularly with other witches. Kaya kapara-parang kan naron, mamanangan na, nikiritagi na makuragay kay. And then she said that it is a lot like churches. Basta po ka nga kagin, tintiya karesa. And she described some of the things that she did. Yung mga kapara-paray, pay yasan karoy, tiwag yan. It all made sense now. Ay lang ni miyatatang kan, patira, ito yakinak. And now the pastor realized the tragedy of the sad situation. Ay atang kan, di misinari, patira, naroon na tiya ini ay.
Because here was a young lady who had been driven out of the church and into the arms of the devil himself by an idea that is common in the church today. Oh yan ang kanita kanta nga kuna di missionary ay mayroon di inay na yo. Payo sino kami nanon di ka sa. Onde ginanon pa na nakanta nga to wala buwaka ka. May min di yang o. Ari yang o. Wala ko ro. Ay ko ay namata. Ay na Some of us were taught as children that God will burn unrepentant sinners forever and ever. Oh ayo turong wasti mato nungo ngai lang kiswa dere ay pokora. Natagin na patyaswa inakauna at ya urama ka kisaran nan data ni kidibas patya ino mo nakauray yamata nikamarakia. So my friends, tonight we will look carefully at what the Bible says on this subject. Nanti tayo di kaya yo sinakaraw urong ako patera at kita. Dapat para yon sa kanta niya. And we will see that the way we understand hellfire impacts the way we see God himself. O sinanuro roy sa kanta niya at sanaran na sa mo niya ura riyak dodo kyari. E puni kahit tara roy nanon na nakanta niya na makulit yaswa. Before we go further, we ought to remember something from the Bible. Ay na sinukari itana ko sa pangara. Ay ito pa ya kakao gas na uring amit pa. In 1 John chapter 4 in verse 8, it plainly said that God is love. Ay tayo kita muniwan ito po di ko. Kunti yaswa atangira. In fact, the Bible says that God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya na pagi ito tangira rin yaswa. Ang kanyo anapan ni jamat ay nakakita nawak. So now we have an idea on one hand that says God is love. Jadi kira orang kan tak kanta ngai jera na. Yaswa ngai ya tangira. And while on the other hand, there's the idea that God will burn people in hell forever. And how do we reconcile this? Oh, tak kanta ngai ni jera na doa na. Jadi kira orang pangai yaswa. Kita kami una na ko iyo amata. Menciai gari. Ek foto kiari ni kamaraki ay. Asi nakanga na taro ito. Let's find out together if there's a hell. Sinakakaya ang kukunya mapunia ni morning. And if so, where is it? Ang kanayay emenaya What is it like? wa kita tu payan When will it happen? ay nari kiningai And who will go? awantay anak. So, my friends, come with me tonight as we study from God's Word. Kaya di sa kami naman nanon tayo digay pasinan orya padrada kinagina kat yaswa. Jesus said this in chapter 10 in verse 28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Tupag ya matay di ko kina di mi anu at ya kana. Akan na tayo mi aguya to kora kaya ko nan sining atera pata. Ma agi ko nan sining atera pata ari nanon jamata. Ito wari ko nan sining atera pata. Ako nan sining atera pata ari nanon jamata. So here, according to Jesus, hellfire is where people will go to body, not as disembodied spirits. Awanin kan ito pa ya tayo ginagi. Atera pata ememeti. Atera pata kanta ning agi pa. Kaya ginagi. Inakura na ginanon diya yan. So when is hellfire going to take place? Ano nga ito pa tatay yan ari kaya yan eh. Ito yan. Let's get some background that will really help us. And we'll talk about the millennium in Revelation chapter 20. As nanon kan ito rong mura at ginagi pa. The millennium. The millennium is a period of 1,000 years, a time of peace and prosperity, when the saints will reign with Christ. Kaya the millennium ito ginagi pa nga dididik ay Yesu. At tay ndaw ang nagiya. Narak at timatiyay. So let's read Revelation chapter 20 in verse 1. It says, Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. Asinawara katulog ya tokosis tumakuro wabu tikipuwa. Ay nora tiyanera pero may karawa ay ya iro na tingin. Tetapo ay ya kapina. And then in verse 7, when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Matigit misuwa mga ditak. Ang jangat dididik kanato jangat dididik. Atatan ni nakaparagi. Pandita po na kabiyagi ay. At either end of the millennium, we have the binding of sin
and the loosing of Satan. At inanon kami sa tayo pa. Inanon yang dididik yan niya. Naimuana at yagi na kita nakapaya kitatan. Ang tagi na kaya nakapara kitatan. They are like bookends at the beginning and end of Revelations 1,000 years. Ano na kami besta po. One debok at tagi debok. Verse 3 says, and he cast him, that is Satan, into the bottomless pit and shut him up and seal a seal on him, so he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. Ay edita gintin mo atak. Ay nakarin ako kinako na ano dita bayaki kabina. Ay nakatiyak ya indo kana kita matarwa. Naginjaro re naki ko mga mamanayo amata. After this thing, he must be released for Ay minti ka dididik. Ay na mga kapara kitatan. Ay nako duta na titay. we find here that the devil is put into a bottomless pit. Ay kay bandita yani. Ato ka rin makakitatan. Ika rin ako kinakanta bayaki kabina. The Greek word is abusos. Dita dik. Dito ni. At ita kinakita boses. Back in Genesis chapter 1, verse 2, the same word is translated as the deep in the Greek Old Testament. Ang karasyo kinakagin ako tibok yan. Hindi ka na ba ay maportuwa na diging buwa. Pati agin naging kanin kapalagi na nun di siya kahan pakangatita buwanan. Ay aki akapina. It represents the earth in a dark, desolate, uninhabited, chaotic state. Ano nang kanin pagtuwa na pero tungtong ay aki at ito ito na inanon. Ito ay siya. And my this is where the devil will be till Revelation 1,000 years. O yan ang kanin dito buwan na kanin nakuha kinakatubag ko duwa na baka ka. Inanon tuwa na tiyang ati didigyan. We will come back to why the earth will be in just a moment. But first, let's look at verse 4. Sino mga gigagin ako dito murong sinasimurang matigibwaw. We want to find out where we, the people who have faith in God, will be during Revelation's 1,000 years. O kana suara ka tigibwaw na sinabi niya iba. Anga kiyami na iya to bara kaya roy de iya. Ano may kina Yesu. Revelation chapter 20 verse 4 says, and say, these are the saints, lived and reigned with Christ for 1,000 years. Ato ko tus ka makurwa bi tigibwaw atak. Anameka ayoro ngoro iya amataki akanawa. Wanameka metyaswa. Wanawe mangaya tanga didik. Really, there had to have a resurrection that took place for all those people to be there. Ali nano nang kane payay dita inusian. Ata kauta gigorak. Aki roy de yari na ko dita buwa. And that is the good news. Wani to no dita buwa. So let us dig a little deeper with me in John chapter 5, and find out something about resurrections. Sakin na kagini kinan dorongorong na narongorong yuan ita makuren ni mawa. Bigin dakan Deus. In John chapter 5, in verse 28 says, do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the grave will hear his voice. Yuan ita makuren mawa tigi wabi mawa. Ano atak pakam na tayo tin. Ay kay paano ko jawa. Ari ana. Ang yay patana. Amata akyamin na ina na. Verse 29, and come forth those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Awan ko si tukurak yakiasan garawa roy. Kina wari. Awan ko si na tukurak. Akiasan garawa paka. Awan kautagi. Now in Revelation chapter 20, in verse 6, it says, blessed and holy is that has part in the first resurrection. Ade kinang tigi bonowa. Akabay yakere kini temuan mga usay. In relation to the wicked, the Bible says the rest of the dead, that is the wicked, did not live again until the 1,000 years were over. Kabar-baragi. Nga tidig yan inanon jang tidig. Numuanaki nang muanaki jang tidig yan. O nausi mo inayay temuan usi do yan nagyaroy de. Apina. Ina mga yan. Ina mga nausi. Nakuha usi do yan agyapaka. So in Revelation chapter 20, verse 5, here we see two resurrections with 1,000 years between them. Asunorian, tuwa sistema ko wabi mewa. Ay wowa usay ka at ginak. Yay muan nakita nga didik. Ay Now we find at the same time the first resurrection is at the beginning of the 1,000 years,
And the second resurrection is at the end of 1,000 years. Ari nanu nang kanne bakangai patemuan us enareke nanon muanaki tanga atakawo anus an enareke panen ura tanga. We read that the saved lived and reigned with Christ during the 1,000 years. Oyo chuari ki aro ana potegi nanon wana tanga tidigan. And you might be asking this question, where will that be? Asina sida kita ay nariki ngayan. In John chapter 14, verse 1, Jesus said, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That's where I am, there you may be also." Ada kita bukan liwan de binawa de kuduan na kotenua. Ada ana tayo awat na nomi pamon me kita tahu akap na me kita pa. Apa sinnen me kata na usta ang kaya kaya kami swangin kami. Banana ko nanaus ano ko katawuin neni nanaus tamaw. Ang kanayok ano mga gini kainin kami. Pagkita ko yay akam namin na nabayan. Jesus said, "I'm coming back to get you. Kaya da yes kapunog ananay kami. And I'm coming and I'm going to take you with me to be with me in my Father's house." Ananay kami. Anakay kami baka nanda kami ngay nanaus kami. And that's heaven. Clear. Awan ni punta ka. Parang nimata. And during Revelations 1,000 years, we spend that time with Jesus in heaven. Ay nanon to na tinga tidigyan awan di tayo sinakaben niya yatay. Niya kami yes. The same in heaven for 1,000 years. Kami kami awak nakaben niya tinga tidig. So now we have been talking about the saved who will be in heaven. And the question comes, but what about the lost? Patirang kan ibugia. Agi abuwa. Remember, Jesus told us, and as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. Awin nga pa yun deki na Yesu. Nakabutaw yon dekan tumurong duwaren Noah. Anatay Noah. Awayan na pa. Anatay na sintiwa mata. My friends, 8 people got on the ark and was saved. The rest did not get on the ark, and they were. Deki na kidorong pasiwa ni men na anyaw na non tiyaki. Era bubura kay. Okay ni kiyan jamata. Apa ni met. So in Noah's days, there were 2 groups. One was saved on the ark, and the other, the lost, were destroyed. Ari na nanatay Noah. Awu at guru mo namata. Deki na patiman na. Kamata kaya kami awaki. Atiman na. Kaya abuwa. That flooded the earth. Kamata kaya abuwa. Abuwa inanon chot apa. Iya karero. So if Jesus says that his return will be like it was in the days of Noah, then what happens when Jesus comes back? Awani Yesu tupaya deki na. Eko para patay yanog yay. Kung nakakita ba na bugin Noah. And we will go to the heart of the book of Revelation. Ang sila kiniran dito ay dikay. Ano nga dito yan? And before that, let's look at 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9. Sinanura mo ito bugyan. Yung ni takawan ni talo ito makoro. Tuwan na dikutuan ako tuwa. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction. Ay ito bugyan. Takawan ni talo ni tuwan na dikutuan ako tuwa. At ang karero ko tuwa ni Yesu Kristo ay nakuha si Karawa. Me ane rai kapura. O tiai ena pokaria to koraki. Agi ada dia tua. O ometa agi yung otea ka dewa kerio. Agi na Yesu Kristo. Agora kay kanya anak ng haki. Now let's go to Revelation chapter 6, verse 15 to 17. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid themselves in the caves, in the rocks of the mountains. At buka to koses to mo kuno wati men mewa. Demi na suwa. Awian na nabe. Ometa ka ako. Me ometa ka ako. Tani ka di tangan ko ka. Me ometa ka maka. Matan ako ni pay. Ometa ka inometa. Anak na tayan. Yan nangananga. Tayan nasibo. Nano tinawa.
And verse 16 to 17, and said to the mountains and rocks, us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Jadi tak inti kubu. Bimaru ano kati mesua tak. Atata na ko ni maunga napa. Pakarira, ako kada paida may matana. Uwan taka indo kadunya. Ari yayunin. Ari na ko. Inakata yayunin na. Inatimi atwa. Hindi. Nakitoki. When Jesus comes back, many will be destroyed. Lagi lagi makana yok Yesu. Ika nakataunak. The saved will be saved, and they will rejoice. The lost will not. Kami awak, kana kami awak. Awana ana akimari dai. Korak ikan ni. Awana puak. Aki ana puak. Lord of Jesus, righteousness and his magnificence will be too much for the Lord. Bibitongin Yesu. Lagi ni kora. They will not even want to be in the presence of Christ. Korak yagi. Aki kata ni ngata dayan. Apa lagi kanta. Kara. Kanta ni ngani. Kanora tu dayan. And they call for the mountains and the rocks to fall on them. Awani bugina. Ana data na kon demeunga. Pana suasua pa ina pakaria. Here's what we know about the different groups of people when Jesus comes back. Wayo kana siguro mori ay woman. Sila ni kubu na mata. Sinorian. Kuro man Yesu kana yo. Righteous go to heaven when Christ returns. Wamatay karaw dai. Ana na ko karawa. The Kana yo Yesu. unrighteous, the lost are destroyed when Jesus comes back. Wamatay kapuaka ka. Anak kana yo Yesu. When the Lord comes back, everybody's destiny is settled and sealed forever. Ang kana yo Yesu. Tugin meon jama ta tugin koina. Ari na tayo The saved are called up to meet Jesus in the air, and they go to be with him in heaven. Wana vedia ki karaw dai. Wana vela kina ko karawa. Meka yata. And the lost are destroyed when Jesus comes back. Ana ya puaka ka. Anak na. The earth is left desolate during the 1,000 years. Ay nasuka na ba yo. Nakiya kanwa na inanun tianga dibiki. Jeremiah wrote about this in Jeremiah chapter 4 in verse 23, and he said, I beheld the earth, and indeed it was without form and void, and the heavens, they had no light. Kina Yeremia de magro wo me de nuat. Ay nora chan na ba. Agi arona. Akari ka kikanga agia. Karawa. Apa ni nakiya tayo no tayo. When he said the earth was without form and void, he uses a Hebrew word, which means empty. This is what he said. I saw the earth, it was emptiness. Ari naro nang kan peta kina duwa inge kapara-para apa. Agia kanuan chan na ba. Ana ipun nakiya tipay naro na. Later on in verse 27, he says, he looks around the earth and there was no man. Tiki buwa me tuwa. Ada kina pa. Tara chan na ba yon tara tayo. Ay doria bagay timan na inaman. No man, because the saved are in heaven, the lost are destroyed and were littering the earth, and a full end had not yet been made, because 1,000 years had yet to be fulfilled. Awanin kan to pa jadi. Agia kay no ante ba. Bukina pa. Kome to gyaro dai. Avera kina ko karawa. Inan duwa na tin. Chan na ba yo chukunaro na nakiya kanwa na. Iswa itoki. Temos kita ka kita. Kanwan tugin chan na ba. Same prophet later in the book says in chapter 25 in verse 73, and at the day the slain of the Lord shall be from one end of the earth even to the other end of the earth. They shall not be lamented or gathered or buried. They shall become refuse on the ground. Awanin kan to pagya kina Yeremia. Papi me ni mewa na ko Yeremia tunua. Ang kanero ko yan na napong tuya. Ika na may nako tapon non na ba nako tapon non na ba. Amatay kan na nabuos niya. Nakabuya kaki. Naki. Anak. Yoto na ka. That's what happens to those who are destroyed by the brightness of Christ when he comes back the second time. Awanin to pa yan. Kaya agi anaw nanon kawakin Yesu. The word of God tells us that during the 1,000 years, Satan will be bound. May teki na nataka Joshua.
Painanon janga didiki. Tatan nakabeyak. Because you know what? He is on the earth with nothing to do. Gindera. Gina pa. Meka yon na bag. Agi te pa ya ko nan koroya. Pa ya ka. He is a deceiver, a tempter, and there's no one left to deceive. Ada pati sakani ki waya. Ate saki. Agi te chamada. Na ako nan gebe. And he has 1,000 years to reflect on his handiwork and the misery he has caused and all the life he has ruined. Ayo te pa ya diki. Yang anak janga didiki. Paina yang oi bag ya san koroy. Are mama na ye yamada. Are koroy te mo ya pa ya san ye. John na bag. And after 1,000 years of reflection, he is still a devil, full of evil. I mean janga didiki. Ay te kina kwenti ma tuan diki pa chamada pa. And God is showing us that even with 1,000 years, to think about this, Satan remains unchanged. Joshua pun kabar ayo. Yang anak janga didiki. Ay te kina pun na kina ba gadi bisa. Ke nipita nanona. Matam. His punishment will be deserved. Jadi kini kai. Ena karawa kina koina. No one will be able to say God is unjust. Karawa kina na ko nan tata na ko Joshua. Ya ki roi dei. In Revelation chapter 20, in verse 4, and I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Tokosis te mokoro wawi de ki pawa. Ay nora te kai to kanuya. Nori apa kata kayai. Musiki te kai. Anganaki. Musiki te. Here we see what the saints will be doing during this time. Yo pun te kai amat lagi. Kanawaki. Kanet pa yan na kina kuya. What's this in 4 Corinthians chapter 6 in verse 2 and 3 says, do you not know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matter? Temani korin to mokoro. Ako denu ate. Kapatay pa amat lagi roi dei. Ngai atan musika te kan John na bag. Do you not know that you shall judge angels? Kamatay ya. Kamatay ya. Ngai atan musiki te kai ana. How much more things that pertain to this life? Mai sidari ki pa ya sikoran ki ya. This is the purpose of the judgment. Yo bon. It is not for God to find out who is saved and who is lost. Sakti bikin Joshua pa nakakaya pa antay ya katawak antay ya ko. Listen to this, my friend. Wala na yo. It takes place in open court so that the universe can see that every decision God has made is both just and merciful. Awayo te pa ya na ri nanon de tabun ka buwi. Na pa ni roi ni pa ide ki pa ni ka pene. Nakia. Ai. Nakadiyo makiri ko wan ni kita ka. And the judgment has to happen before Jesus returns, but it continues after the saved are in heaven so that they also can see God's justice and mercy. Ati temos kita kayo. Ina karawagi. Ay no ni Yesu ay natin matua. Ina natin matua ni karo ko ta ya kami awag yai. Amata. Wala ka na ko karawa. It is God's way of ensuring there is no doubt and thus ensuring sin will not return. Wayo roya nakanta ni nga Joshua pa ina pun kami na nanon kami tua pa ina pun lagi makamakan jemde suku. During the millennium, the lost have been destroyed and the saved are now in heaven. Nanon tayo de millennium kita nga tidirik. Ate kina kipa. Amata kya roya yana na ko karawa. At yan na pa yo na suku. Nakiakanwa. Now the devil is bound on the earth. Tidi apro. Ya suku ndoka lagi. Yon na pa. And at the end of 1,000 years, Antogin tenga tidirik. the resurrection of the wicked happens to set the devil free. Awang kane ang mga kautak kurak. Akia apaka. In Revelation chapter 20, verse 7 says, now when the 1,000 years have expired, Satan will be released from his prison. Bagus temo ko wabi. Ate kinak. Ay min tenga tidirik. Atatan ina kaparagi. Mantita pa nakabuliak yai. So here Satan will be released from his prison. So the question is, how? O yung kane kinagpatan na ng kaparaki. Tisila ginakoira. Ika nga. Verse 5 it tells us, but the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Ate kinag dokosis wabi. Tigi muni mawa.
Ahmet lagi Ahmet, anapun lagi mengausi negara ko ako tengah diri. Awayo pun dia kan manus. So the first resurrection took place when Jesus returned. Atau manus, ini lagi kena kuasi. Muan ko ogini Yesu ke, nanga kawakini Yesu. Now, a thousand years later, there's a second resurrection, Tengah diri, ano mga kaya kawanus. which means Satan is back in business. Kali nana na. Jadi mga taulo ay nebe, ana maguri tatan, kali may muan. And there are people for him to tempt again. Ilang gini kan kani Ahmet, kali nakunan kali dia. In Revelation 20, verse 5, but the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Awayo to kaya sinadia ni mga tata yun. Kurak yari, tiya kinagbatatan na rin nakadidiya. Punto kurak yagi, ausin takawawan. The lost who go into the grave come out of the grave lost, still imperfect. Tayan na rin. Ahmet yagi rohiri, anamete, antita yari minti ang atididik. Anausi, nga natin matu andi ki Ahmet ay kaki rohiri. Satan deceives them. Tatan, nito ng mga kaya. The Bible calls this the resurrection to damnation. Ate pa iba, tiya kinayo bayo, takapanya, ikariri, takaisira. And Satan will say, there's the holy city. We must take the holy city. Tatan, ninateta na ko yan akay. Ari takawa, nakakan na to. Sinadyay, kawa takawa. Shortly after this, there is an amazing scene. Nimin tayo kay. Ay, ito ko yarang kami miyari. In Revelation chapter 21, verse 1 says, now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Ato kasi suwa po matuwa na tuwa na atak. Inora karawa po. John nabe po. Amaw na temuan karawa. At temuan nabe. Asan na yamaw na. Aki ang mga tari. Nga yayuan. Inora takawa atam. Ari yun tayo mare po. Aru may karawa. Ayun Joshua. Ada kata uroa ki pakanga. Tayin. Ada nang ana. Pun. I would like to think about what this says about God. Kasi yang mo tipaya ta kinak. Yun Joshua yun. God is coming down here to the earth and bringing the capital city of the universe to this place. Joshua, ilang dua kaki na ko John na ba yu. Ay naksi dua kaki man ako da John na ba kiti. Takawa apo na ko John na ba yu. Isn't that amazing? Ani durung-durung warang kakuli kesak. The scene of history's worst tragedy becomes the scene of heaven's greatest triumph, and the Lord relocates New Jerusalem from there to here. Ito pa yari ke. Ay yakin durung-durung ni kawai. Yan naman naroon na kinak. Awa, ito pa yan ko Joshua. Yan naman karua, Yerusalem na po na ko John na ba. This is when the New Jerusalem comes to rest upon the side of the mountain. Awa yu tita yari. Inaruri kaki ay Yerusalem na po. E natakataka. How to review? Kasi natalay yari. 1,000-year period. Ay wala tiyang atididik. And at the beginning, the first resurrection and the second coming take place. Ano mo ang tiyang atididik. Ay dikiyay. Temuan makaw. Kawaki Yesu. And at the end, the second resurrection occurs and the holy city descends from God to heaven. Ang tagin tiyang atididik. Mga kwas takawuwanus. Kaya kinakipayay. Kawatam. Ano na ikaraw. You might say, oh, I want to go to heaven. Ako na tako. Ganda ko nga ikaraw. Yes, my friends, God to move his capital city to earth and be with you forever. Tatay dikiyay. Anayang, kunanayang o Joshua. Pa enawud at takawa at tapwari pumari ni karua. Nakuha siya napay. And do you long to see God? Kung ngay nga ni kanura Joshua. My friends, he longs to see you. Joshua na giningay nga. Ni kanura ko. Awani po kina. Nakaruwa rin kagi. Kawa po. Now let's look at Revelation chapter 20, verse 7 and 8. Kasi nanorang kanita po gato. Kasi suwapi. Ikibisuan ako nuwa. Now when the 1,000 years have expired,
Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is at the sand of the sea. Mangkara ko tanga didiki. O tata ni nakaparagi men tita pada kapiyag yay. O ina na ko ng mga manaiya. Natan mamatan ka pa ni. O ina na ko. Ikunan kimeninganingan no nabi yawa. O ina katira kita buka ni bosiya. Pena buka. Buka ni. Pati dia tata. Gog and Magog here, they are Russia or Iran or Moscow or some. Gog and Magog are symbols of the enemies of God. Saya akan katakan Gog exact saya akan merasa ikan kita Moscow ke antai diki. Ayo pun tidak ada ayo kang ati simpu ke takanikina. Yon dia kaparan akuan anak kaidi di bai Joshua. Satan goes out to deceive the nations in the four corners of the earth. Tata ni nasina ko na kun mama na iyo amata. Ikonan kimeningan John nabak yawa. And the enemies of God, and he gathers them together to battle. Ay na po siya na kaidi di bai Joshua ni kapan. O na siya ni kapan. Ana po. And they will come up and surround the holy city, which is the Jerusalem. O na po siya. O na po siya takawa de po wale ni tare mo de po. In Revelation chapter 4, verse 9, it goes on to say, they went up on the bread of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. Tako ko bi de buwa ko ta. O na ko tukin non na pa. O ka to mi mi ta ta po ya men na o ta ke roi ni. O takawa de mo. And fire came down from God out of heaven and devoured them. Matia ya pa. Wa ka na umiya. Mayroon Joshua. That's Revelation's lake of fire. Awanan ka de ko sa tibugin. Dinabe ali tiyay. And it is possible that many people believed or realized. O yo po de bai. Adi ni kanta ni ngaki. But notice what the Bible says that fire does. Adoria padara tiyay de bai para. It devours them. Kana unay at para ka. Remember the woman I told you about at the beginning? Muri nga karagina may muana. Karagina de day nine. That story? Kanagan. She was told God is roasting and toasting people because it says fire came down from God out of heaven. Jaba yari dagi na pe dagi na Joshua. Kapaka tiyay. Akaura na kayo amatay kan en tiaro ariana meragi. Ay nagtotoki. And people get the impression that he burns them forever and ever and as long as time lasts. Awan ito pa yadagi no amatay kina iyang. Yakabuki at Joshua ko na kan. Tiaro ariya udara ke men udara ke nagtotoki. Teaching has made this out of thousands, if not millions of people. Oh, tiridi yayo. Idin na ko do yamatay ka. Ilaw at dimidyon. And people end up thinking as that lady did. Oh, mata. Ay yung ano pa na yaro na rin yung 39ers karagin. And if that's what God is like, why bother? Ang kanaro na ba ano de? Aron Joshua. Tira sina pray na yay. Because they kept saying, "I don't understand why God would do that." Ati mato dakin na. Lagi lagi mo toroy pabukin tira karo at Joshua yo. How can a loving God do that? Nakaman karo ya yo Joshua tangira. And that is a fair question. Wani tisne kaya mo tamaro. And my brothers and sisters, my friends, tonight we will find an answer that makes sense. At tayo di kaya sinakakaya dik tirik yarang kakawak. Jesus told a parable about the wheat and the weeds. Yesu dada yon dada ni kay kuna kan tuwita at isitanya. The worker said, "Look, there are wheat and weeds growing together." At sa maguri yan ora di. Dadaro kay kaya tak. Yay, tuwita at isitanya akain di krak. What should we do? Tira sinakaro ya ibukiya. And Jesus said, Ay Yesu dada "Let them grow together until harvest." kasukiya pa na dikira kana kain di krak. Dikaro ko tay. Tay. Then in the parable, the landowner said, at harvest time, they would be separated and the wheat would be burned. Ay nanon si dada ni kay kuna kaya no dada to ko sa bebe. Ay ta kanaro ko tay tay. Wana ko kuruwa kero kay kan. Tuwita at isitanya. In Matthew chapter 13, verse 39, Jesus says, the enemy who sold them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Mama tayo di miya tunwa di. Pun namin ang kabuaka kita ni kay di. Pura kay ka kaya unika. Pero ka.
jadi apuru. Intai yani, ya kan, tokin detai, tokin de toki, tokin de toki. Amata kita antai, ati iya, anera. Here he said that the weeds would be burned at the end of the world. Tu wida, enak ura lagi lagi detai. So the answer as to when hellfire burns is very easy to see. It is at the end of the world. Ane tu payah nari tokin John naba, isi tani hari, enak ura lagi. Just look around and ask yourself if the end of the world has come. Kalau yang wida, karena harus napa yaru tokin detai. If it has not, then hellfire hasn't come either. Karena harus napa ta, agia, kan ini agi na piru kerjaan. Because hell takes place at the end of the world. Pat tepa yar istata yakin na patjay ni mo ni. Ane tepa yar nari tokin John naba. Jaya yar napak. Let's try and look at this from another angle. Sila ori yari kiman itira na tuwang. John 5:28 say, do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice. Bukan ini mewah, lebih mewah mana kurang mewah mewah. Apa ini kai kai, ini rokok Jawa. Ada tidak kia yo orang apa nana kurang ya. Amin ini nanu dua limat. And comfort those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Awan tidak kia kurang kia asal kurang aroi deh. Tahu. Kurang kia apa kak? Kali kia. Tekan nana kuak. So my friends, the first resurrection takes place when the second coming happens. Umanusi, aspyakin na kai. Enarki. Dia akan dongon-dongon nakakawakin ni Yesu. It hasn't happened yet. That's why, Nicky. The resurrection of damnation takes place 1,000 years after Jesus returns. Atau sing kan ibutin ta kanuna na kuak. Enarki yang kan ne. Jangan ada diri. And it hasn't happened either. Pasal ini kan So it is not possible anyone could be in hellfire right now. hari nano nang kan ne. Pai na pun nang nigang nga sinay yang hoya. Nanti tayo yo. At sama tayo sa limati. Ya kaula lagi ya kinanon jay. In fact, most of the time when you read the word hell in the Bible, it is not referring to a hot place. Kung waro ni wala kiya. Ya pai para. Mura tu ka ati. Jay ni mo ne gitu. Datan tutang ya. Ada itu kira. Sek. Pai ya rang ni kabubu kita buat rang ni kabubu. And most of the time, it's simply referring to the grave. Tidak kayo kita ini mo ne kapara na kwa. Tidak ka. Ito dua ni met. Some Christians believe that God will use his creative power simply so he can keep people alive and keep burning them forever. Okay, itu kan ano ni met. Kita pa. Joshua ay nakapunga na mga kanayo. Ay nakaura na kaya to kuraki. Aki ko rawa pa ka ni karawa. Aura na kaya ek do to kita merak ya. And friends, we have to be thankful tonight. That is not what the Bible teaches. Sila ni kakaita na tayo di kayo. Pa punan is kita na ko ito pa. So where will hell take place? Ay nariyan kan tayo yan. In 2 Peter 3:7, but the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly man. Layo to pa yan nari takawa ni Pedro ta makoro tenu ati kibusua ta pa kai kuaki karawa me ontiaba ndaye kai kita kana pa angkai akaw He references the heavens, that is the atmosphere, and the earth. nanu nang kan ba punte de yon karawa acho na be And that's what going to burn. apa ina na ko ni kapane ay kane pai udara Revelation 20 verse 9 says, they went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. ay mga tignan ko ko bawi duwaiwa awana na ko tapon na awana ka po ni tapon ya me ka gay ko ra kya roi dei ati tapo man ta ni laki ay ina pa ka tiay may karawa may don tiasma ay na kami una na ko yeto ko ra kay And fire came up from heaven and devoured them. ay na una na ko ra kay So the wicked are on the surface of the earth where hellfire happens.
mina ni meningan nabe ayo. And why Ano is pa kana that? petje. Because God is going to purify the earth, but fire purify. Ibukin petje kwa. Eka nga kapu pa John nabe ayo. There will be no trace of sin left. Hawani bukina. Siya ya kapu wa John nabe ayo. Ana na akia. Na metan John nabe ayo. Pollution will be gone. Diba yari atong agperang ni kanangongo. Yan ka Nuclear waste will be gone. pai ni pa kito pai karari ke garang kor akia. And sin will be gone. O tiora ke te pure akia. Dirty old back alleys will be gone. Akia mga tong di pai karari ki kanwan na yung mo ta nakapure akia. And praise the Lord. The Lord Sinapuat is Joshua. going to clean it. And I am dead. And I think Asli wa jato na yo. O John na ba yo ena kai se ka kintero. Ana kun bebe ne pai ni ka bene. Mayai. so. How long will hellfire burn? Nanda te tayo na ulo ki ai. I'd like you to think about that. It is a critical question. Tangi dia pakam na yang wayo. Wayo ti yang marang tanaro. And my friends, if you believe in a God who burns people in hell forever and ever and ever and ever, then you have a God who is worse than Stalin and worse than Hitler. Ang kanaro na pa ko wa pa Yeswa yo. Ena ka buye ki amo tan nagtotok. Ang kadiri kita kanta kay rumpa. Yeswa yo. Pakakari kinakon ada karoya. Tuwa Stalin ada tan po. Because at least this despot ultimately put their victims out of their misery. Ora kay kay yasan pa ni gini amat tan jero ada na amara kay. They were despised of their cruelty. O to pa yarang kamera kay karoya apon dosi me awi amat. But if God is going to burn people forever and ever and ever and ever, he makes Stalin and Hitler look like the Boy Scouts. Ang kanaro na Yeswa. Ena ka buye ki amat nagtotok. Ang kani aso ti kuna kay kay ano ridey. Yeswa. The truth is, it isn't possible for sinners to burn forever in hell. Wawa, ipon kairua, at namata, ikabure, inakaura kaki, ikabuya kaki, nagdodo. One reason is Ayo bugina. if if hellfire takes place here on earth, it wouldn't be possible to recreate the earth if the earth is on fire forever. Ang kanaro na pati yari, inaura ni koncho na ba yo nagdodo ki. Ang kani, inaki ko na ni mga kabuwa ki na ba yo bugina pati yak dodo ki na ba. So we read in the Bible that only God has immortality, and we received immortality from God when Jesus comes back. Sa san wari ki andai kana ko na kay pora. Opo si Dias pa. Ay ro na dapat ay ki namati. Ang ay na ni gura ki sinanga ki. Kana. Yo. Yes. Somebody in hellfire who is there has immortality. Ay jemen nang kanya. Erang gura na kinanon siya yari nagdodo ki. So, my friends, remember this tonight. God is not going to make somebody in hell immortal that is living or lasting forever, no death. Karawa yang o tayo rai. Patiaswa, ya ki kari ki atiyamata apure. Pa inagura na kinanon siya yana na kinu dapat ari ki memet dari na mera ki na ki memet. Listen to 1 John chapter 5 and verse 12, which really helps us to see the point of this all. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. At nanora te paniwan mo tumempo. Ari niya iro na jenas. Ay iro na tumew. Ari ya iro na nasin Joshua. Awak ke tumew. So, my friends, this is another thing that you should understand tonight. People in hell don't have life because they don't have Jesus. Yo te pa ya siya na taya. Pa ama ta ki ate ka pa min aurara kin jai. Ay iro ya. They cannot possibly live forever without connection with Jesus. Ang kani. Ang parang di ka nga iro ya pa na mew nagtutok. Pa ki iro ya. Let us consider this verse. Kasi nanori ki boy kay. Ezekiel chapter 8 verse 4 says, the soul who sins shall die. Ay tiagi na tikiran kami atatan din demakoro di mew at ki bawa. At tira pata. Ani bubure. Romans chapter 6 verse 23 says, the wages of sin is death,
but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Idom te makuro nuwa te kibuwa na tenu. Papuan te pure. Pa susurai apa tangira te aswa. Al te wali yak toki. Ano Yesu Kristo. So the wages of sin is death, not eternal life in hell. Ari nano nang kanne. Papuan te pure. Te mede. Sagi ako na pinay nano tiya yari yak toki ara ko na udara kiyai. In Revelation chapter 20, verse 14, it refers to the lake of fire as the second death. Kaya kinang te puka to ko te makuro wabi te. O na kia ana mana ano na ko ki na ari na ko nano tiya. Tiya. Ari ane te kan. Buwa. People die there. Tabuane. Buwa ka na tiya. Psalm 37 says, the wicked will not be, and they will consume away into smoke. Te naru ono ki me uwa ti uwa ta. Amatay ka para anak mo ta. Maybe if you have a paper and a pen, you can continue write on this Bible text. You can study them later. Kana to ye yam dia ba ako ko nan kuray. Tayo ki pa kay mera ka ko na ko na. Psalm 68 verse 2. Tayo ono ki uwa ti ki buwa. Buwa. It says that the wicked will perish. Tayo ki na yai. Amatay ka buwa ka. Nakatawa mo ko. And that's what it also says in Revelation. Ay pa process. They perish. Tayo ki na ki. Mananaw na nako. And I want to show you what happens to the devil. Sina. Asa na ko imi patira na ki na wala pa. Ezekiel chapter 28 verse 18, it says, therefore I brought fire from your midst, it devoured you, and I turned you to ashes upon the earth in the sight of all who saw you. Ko ki kira te makuro wabi mo ati ki manu atak. Ay pero ko tiya ito. Na pam. Ay kami na ko. Ay kaliki ko baka nga pun on tiya. Amita. Satan is reduced to ashes. Tatan, tinapon ka ng nakwaki. Nakon, di kipat. Okay. The devil will be destroyed, root and branch. Pinapon ka ng nakwaki, wala baka ka. Inakit pa yan. Here's the root, and what happens to the branch is found in Malachi chapter 4 in verse 1 and 3. For behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, all who do wickedly will be stubble, and the day is coming shall burn them up, says the Lord of hosts. Pag yan na, kita magurawa, tigibitawa na. Ako dyan mo, atak. Hey, ano ko ito pong ngaray? Inaro ko siya, kaya yun, kurakuran. Uran, dapay, numum. Mataki akamomwa, akiyaw mataki apaka ka, anak kami ang nanakwak. Awan na punurak, awan na tayo yata kinatias. That will leave them neither root nor branch. Ako na kita pa yan. You shall trample the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet on the day that I do this, says the Lord of hosts. Ano ko iya, kurang kita. Nana ko na ko yun. Consider with me Revelation 21 verse 4. John understood. Ano ra, tibo kaya to kasi huwag matuwa na. Bawa. And God will wipe every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Ako kasi huwag matuwa na tiki bawa tak. At ko na ko hindi natay ni matay. Ay nakakad dumat. Tinano kawak. Tang. Tinakit di manak. Ano na no. Ay kidi mo. So my friends, if hell burns forever, then pain forever. Ang kanano na. Pati matuan. Pura siya yari nagdodoki. Payari na tek. There will be also sadness forever. Kani. Nangagdodoki. Tinano kawak. God's going to get rid of every last trace of sin and rebellion. At Joshua na bun penin kami ang naipahin ka pala. Hindi kita kita temple. No more sin, no more suffering, no more sadness, no more pain. All gone and gone forever. Agi ang mga temple. Agi ang mga tinawawata. Agi ang mga tinanokawak. Agi temple. Apa din daw na. Nahum in chapter 1 says, affliction shall not rise up again the second time. Ako nawala kang kanya nito naong tumakurutuwa natin. Pati natin kayo ako nakuha yan kahit darat Joshua.
Sila tu ya nakoroya. Ay dagi nagi ame dagi apaka ka. Anapun nagi. Matira nakawawantay. Imagine God reserving a corner of the universe that for all eternity will be filled with fire and brimstone, and people in agony, writhing in pain because God is torturing them. Or karaway yung ya pangkanaron na Diyaso pa ya kapaka ya toto kiya. Ame dagi kunan tayo no na kita tuwa. Aki yawa. Kurak ya kinan aura na kinagtoto kimetmera kinagtoto. You know what, my friends? That is unthinkable. Kandalingan. Ipundang nagi. Imagine if you're traveling through the universe from one place to another and knowing that over there are people, some of whom you know suffering indescribably. Karaway yung ya pangkana kumamana baduwan John na baduwan ano ko John na baduwan. Ako nuri ako ra kay pati mi atuan mera ginanon John na tayo. A perfect universe with a permanent state, Ikaw John na bet mero ayo na suna ron an. that is impossible. Ira kangangat. God has sent fire from heaven before. That's why yes kapaka ay may karaw ay They were offering a sacrifice on the top of Mount Carmel. kaya di metuan ne buat Joshua demenna. Demenga sama. The fire came down and reduced everything to ashes. At Joshua pa kami karaw. Kami unay bain ka. Sodom and Gomorrah, Boto mo ako mura. the cities were turned into ashes. Tawa na de kami unago ay debu. The fire God is a fire. Ya de karo ko Joshua. Ya na de kami unago. Other people ask if hellfire doesn't burn forever and ever, what motivation do people have to get saved? Tetap mana ka asli kinai. Kanaro na pati nagdoto kana nakanta ni nga job tayo bukini karikian ni kami awan. We are here forgetting how awful it is to be burned. But there is something even more serious to consider than that. Baik ka aloro ko narakanta. Hindi ito pa yaran. Tamaro ari. The worst part of hellfire is knowing that you are going to be eternally separated from God. Pun kami mindig pero ayo ante akan dia ya dia ko yari. Kana ero ko takanta ni nga yan ni naka karorway na may metan dia. And that is the worst thing because that is the agony of hellfire. Awan ito pa yan bro. Knowing that you could have life, but you've got nothing but death. Kuna taya yung demel. Kyo ko rawa ya koi awagi. Where you could live, now you cease to be. Patay po kung may kaya ya kiti. Your existence was all for nothing. It's all of, Oh, meow ayagi abungan na. Yato. and the rest of the universe is going to live on happily for all of eternity. You are going to be gone as though you had never been. Kan karaway yung kaya. Kung kaki ame akan John na bagi ame wagi na roy di. Di ba to ang nagdodo. Ang koy. In Ezekiel 18 verse 32, God says that he has no pleasure in the death of the wicked. The Bible calls hellfire God's strange act in Isaiah chapter 21, chapter 28, verse 21. Ay dagi lagi nanti bugi ade kira monu ade tene me wowa. Patia shwa de akia nakanta ni ngai amu dakya. Ame dagi pak. Dete mai pa dagi na patia yere urara. Ana nakanta ni ngatia shwa ni kame una na koy. God has no joy in seeing anybody eternally separated from himself. Nakanta ni ngatia shwa ya kita ngi dia pa. Nakani ako na kay kame na koy. John na. Jesus had to die on the cross so sin would be gone forever. Ana na yang Joshua na po siya. Awan na Yesu. Yan ang God is not interested in perpetuating faith. Joshua yagi kata nga ya pa na karo ate magudi ya kiroy dai. How about trust Naron te posita. and cruelty? What the God of heaven? Kanta nga Joshua. Now I know as well as you do that there are a couple of places in the Bible that use the words forever or forever and ever. Kaya na ba may pa na dagi na. Ana yaron dito ni matang ayo kinarada ni. Nakitotok. Let us read one tonight. Revelation 20 verse 10 says, the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone
where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Akana kuare ka te puki ate. Moses ko wapi te kim te bina. Atu wale ka. Ali na mama na iya ama. Ena kare na ko kina kuntena ma. Ari te te primton. Ari na kai sibu yai. Tayan dan tayan prophecy ni kewe. Oh, ona. Kauragi dia na. Kauragi na nunjai. Yan nunjai na ate po. Nakitoto. Verse 9, however, says that the fire can come from God out of heaven and devour them. So evidently, forever and ever is the same as before. Ano na kan tigi waiwa tigi na pa. E pa te mai karawa. Mai ron jasua. Kami una na ko yeto koraki. Ano na kan te kari na otak. E te akina kai pa. Ni karo kwa ame una na ko. So simply I can say that when you devour your dinner tonight, you can eat it forever and ever. Ano na na kanas ka potawa pangkana. Kana katai ni katai kana mungkin kami una na ko kana mari. Kan hari. Tagi na na po ko. Kana na pa ni kana nagibebel. Devour it, you got rid of it. Kami una na ko ano na. Te te kari ek to gi. Nano na. Kuna kami una na ko ni karo kwa po ko. Ito. And in the Bible, forever and ever doesn't always necessarily means forever and ever, like we think of eternity. Wani kan se ni katai ni. Te ka ay utoki. Sa kinano na pa ya po na kina po utoki. Na iya. Kapun karawa kini karo kwa. Po ni bebel. Let me give an example. Sinanga takatuto. First Samuel chapter 22, the Bible says that Hannah took her boy Samuel to the temple where he would be forever. But 6 verses later, it says that he was there for as long as he lived. Sinanura dik sampo. Te wana te po. Te muantamu te makoro te wana te po me wowa. Ate kina kipan ni te jainere ni yana. Te kota na sima te tamuera. Na ko te tempora. Ay kasuway kanne. Nagituto. Ano na ina pikane nagituto. Kada ko ka. Ono wati ki buimina. Ay te kina kipa. Eme na ikane na ruano na ina ikaro ko ikawai. Ano na yaki kagai. Ya po su na pena nung manta buhani ki te tempora. Nagituto. So he is not still in the temple, but he went there forever. That means for as long as he lived. Awanin kan po yan. Yaki kasuwa ni yari ba na sukun tempura ni karo kwa. Nagituto. Ano ba? Ni meon to te wari tamuera. Awanin te pa ya ko roya. Eroro ko te tempura. In the book of Jonah, Jonah says he was in the belly of the whale. The earth and her birds were about to be forever. Kami sinura na pag ko wari yona. Ade pineno ni pituton. Te nika ke. He said, but we know he was in the belly of the whale for 3 days and 3 nights, and that was forever. Ay te kina ba. Eme na inanon pituton te ka pura kai. Inanon tenua te tengai na. Atenua te pong. Ya kina ki panna ki dotok. In dozens of places in the Bible, forever is used to describe an event that has come to an end. Ano nang kanne pa. Era wata te pa ya ka paragi non te pa paran te ka. Yak to. Te kina ki pa. Pa ya te maton bikini karo kwa. Wala una na. And that's what it's talking about with hellfire. Awanin kan karon ka paragi te. At siya ni mo ni kita ya udarak. The destruction is forever. The destroying is not. Kami una na kuha na. Enati matwa. Ma. Inagi. Sa kinano na pinangag dotok. The destroying will go on for as long as it needs to get the job done. Kane pa kami una na kuha John na bayo. Enati matwa. Ni karo kwa. Apo ni na roy. Mark 9 is the passage worth listening to and looking at. Pero kung waiwa. Kasi nanora ye tirong-rong apati. Poko marana pa. I had mentioned how in the Bible where it is hell, it's not always talking about a hot place. Ay mga tiyagi nag-tiyaka. Say mo ni kitiyagi udarak. Here is a place where it is talking about somewhere hot. Ayun, kita po tiyagi na pagkakay. Ikapo buwi. Chapter 9 in verse 43 says, if your hand causes you to sin, cut it off. Meron ko po ruwa. Kapi metunua. Ay tiyagi nag. Kanaro na tayo po rin bayim. Ako rin It is figuratively speaking. Ayun, tiyaka. Ani kayo ko na. It is better for you to enter into life male
rather than having two hands to go to hell into the fire that shall never be extinguished. Pero ini ipakabay mo rin doon na kung nanapin yung divina ko, pahin na putam, na kung jay. The word in this passage translated as hell is the word Gehenna, not Hades. Ano ang ganun pa sa diya ka? At jay, tutok yayo, diya ka, dapat kakay. Kaya na. Gehenna was the rubbish dump outside Jerusalem, where there was always bodies being consumed by worms and always fire burning the ways to earth. Ano ang ganun pa diya kayo? Na, jay tanani diya nga, sinanigun niyo rutan naman eh. Nakakaroon ako kime, ay yagiyamet, ito amen. Siguro pa ikay ni Buaka ka. It was a place in which everything was turned to ash, and it says that's what hellfire will do. Apun kita buhay, akaro kay pahin ka pa nagyasuk, Buaka ka. Ako niragyakin karo pahin ka patayan bu. Awanin kan ito pa ya, kaputaw gay. So it will turn everything to ashes until there is nothing left. Ari nang kan, inakanaw na ko ipahin ka pa ni. Ikaro ko ari kibote mo, nakita pa ituwar. Jude verse 7 tells us explicitly that Gomorrah are an example of eternal fire. Ako na kwara ka tabo ni Juta. Tegi bisua. Ay kinakita turong mo, yon tiyakan totom mo komor. In 2 Peter 2 verse 6 tells us Sodom and Gomorrah were turned into ashes. Oyo tiya karo ya, takabara para po nang namaro yon tiyakan jay. Kana kwara ka tabo Pedro tamakuro uwa tegi bu. Ono wa swangina. Totom komora. Karika pakanga. Karika pakanga tebu. And the Bible says hell is like Sodom and Gomorrah. Tebay para katiri pakanga. Jay ni mo ni kaya ya udarak. Ay kagin totom na komora. Which were turned into ashes. Paditam. How is it with you then, my friend? Nga kan naru yang waki na tayay. How is it with you? Wara aron dirong ayo. Tonight, the Bible has peace. Oyo tebay ya tayay. And what are you doing with the word of God? Atira ko koraya menan tayay jas. Jesus is calling you tonight to follow. Yesu ebete ko na iridian tayay dikay. And are you following? Ko iridia? Jesus has called you to surrender. Ebete ko Yesu dikay. Nakoy na. Or are you rather living your own life? Di mato ni meaw. Aron na ko. Jesus calls you to yield your life to Him. Yesu tego. Painangan ko di maru ni meaw. Might be some of us tonight will be thinking, I do not know what my family would say. May pokora na pangay. Yakata ya padarang kanya na lagi na usung kan karaway. I'm worried about my job. I'm worried about my employer. I'm worried about my church. I'm worried about my neighbor. I'm worried about my kids. Ito na kaya. Nagdabi yang ay umaguri. Itabi yang ay bukiya. Kaya na uwi karesa. Itabi yang ay bukiya. Kaya na ito. Loro. Nasi ukiya usu. Just be too afraid to step out. I'm just worried. Kaya kangang ay dopan. Natirak. How is it with you, friends? Yawara. Ito tayo. I want to let you know tonight that Jesus wants you to lift your eyes up above the things of the world and see Him, Jesus, on the cross for you, saying, whoever comes to me, I won't cast out. Ibig Yesu na ko. Ano pa ako? Ano pa Pili na ko meron. And you might be saying, oh no, I'm a sinner. Tako nakangain tayo dikay. Yagi ko na pangay sa puri. And you know what, my friend, I'd like to tell you, Jesus died for you. Ito pa yara. Tayo dikay ako parang ko. You might Yesu ay matibig. You might be saying, I'm struggling and I'm weak and I don't have confidence that I can live like a Christian should live. Ato ko nakangayag ko na meron na ero yagi sa. I don't have confidence. Aki at takanta ni ngayon. I want you to have confidence in Jesus and what Jesus can do in your life. Hindi pa na rin giro. Takanta ni ngayon. So my friends, I'm asking you to settle it tonight. Sige ko dito. Kuna yang wat. The Bible says, he who has the Son has life. Lagi na. Kaya iro na dinas. Kaya iro na tinaw. Who does not have the Son of God does not have life. Kaya iro na nasin Yeswa. Apa na kaya iro na tinaw. So my friend, the choice is yours. Dari na rin ito tayo kaya ko na mipay. You can say yes to Jesus tonight.
An wet ya. Yesu tairi kiai. Yes, Jesus, I want to follow you. Yang Yesu tairi kiai. Let me tell you a story. Sino tayo na kara kiai. Many years ago, a story appeared in the news, and a young lady, 18 years of age, was driving home from her boyfriend's house late one night. Nakara kiai yun. Hindi kay kapakana ko. Tukurong on demand na titinay niya. Pagkiri kagi may do. Roan at mat. And pakana ko dito. But she was tired and she read. Jadi banging. Kurakay. Titaya. She was fine. She was in her right mind. Ilang merurung. Ilang doy. And a military man Mengki kuras. Ay ako sinapit man na chamata. and an off-duty policeman Pati stopped. man na kasi na panakoy na. She was able to converse. Oh, kasi yan buwag ya. She wasn't badly injured at all, Kaya po nag-iikwag. but she was. Ya kirang iikwag. Ya pay na nun. Her feet were trapped and the car was on fire. One would-be rescuer tried to go through the front door, and the other through the back door, but the heat and the flames drove them back. Timan na disay bugi. Kaya ikaw ka timataro ni Bakira. O timan na anak ko timataro ni bugi. Meron ako ra. Tiya. One man did so much try to help her that the flesh on his hand was burned away down to the bone. Timan na disay bugi. Kaya ni kapani anak ko na. Tiaro ya udara ke baina. Tuwana. Tiaro ya pun. Una ko na pa. Ito ko na ni kapani. Uda. Tiaro ya si dedi. And he was permanently disabled. Iri ki chama tanin. Nagituwa mo tayo. And that's how much Ani kan itu. she took hold of his arm and said, "Please, don't leave me. I'm going to die." Ay mga ni mga tawa pa yung jama tadi na. Ay tak. Tikas ko ikay. Ginawa ni Metikan. But you know what, my friends? They had to literally pull away from her. Nakarak. Kundi ni kararuan ni. Kaya pun nang diyon takapupi. Kapag taraki. And she spoke to them for about 30 seconds. Then Kundi data mga iya tapi wala tayo ni. Tanaw ni dia kan. Ay mina. Yakin na takarunga. everything just went quiet. Kaya pun naki na pitakarunga. And the men said it was awful. Tuwari tagi. They Once felt I'm like gonna crying. It was awful and they felt like crying. Abon na nakawag ko ra kay kay. And for you and I, we will do the same, isn't it? Awan na pitapupi. What else? Kanakanta nga Joshua. Tirari gisay kayo. And 6,000 years ago, there was a wreck in the Garden of Eden, and the human family was trapped in sin. Ano ba nga tiririgin ako? Iuripik ya gyaron da meron takawa. Kito naro kariya. But Jesus stopped, Ayro ko te puri yay. May Yesu katokia. and he did more than lose the flesh of his man. May karoy pa ni ka ba? Ariyak si na. My Kapay. friends, tonight, he gave his entire life and me. Met. Imi ay pagkira. And what will you do with it? Ang sinakaroya. Nakoroyan tayo. What will you do with the sacrifices Jesus made? Ako nakoroya man. Amahuli na nawang antak Joshua kay Yesu na koy. My brothers and sisters, and to everyone listening tonight, he knocks at the door of your heart. Pero mamani wa kung rati tayo digay. Ya kari pelepe. Metaruan na rum. Tayo digay. We have learned something about the character of God tonight. God is the tyrant many have said that he is. Dede tabi warong-warong ang Joshua tayo digay. Kasi tayo pa Joshua sa Joshua at din ito pa Joshua ni bakay ni. God is love. At Joshua, po Joshua. And what do you do to respond to that? Siraro na kaya ka na ko na. He has done everything he can to prepare a perfect place for you and me, and he wants you and me to be there. Yasan kapani ano tayo ni Goroy pa ni kapani pa. Inayang waya pa ko na pondo ko. Teta po na katawroya. Ibugib. And tonight, my friends, he is knocking at the door of your heart. Tayo digay kari pelepe metan win. So will you let him in? Katawroy ni kaugi pa na din na. Will you say yes to Jesus tonight? Ano ko tangi yan. Yang Yesu tayo digay. And are you willing to open up your heart to him? Katawroy na nga.
Kau kan orang ngapain tadi kiai? Perhaps you have been away from God for a long time. Kau kasan yang yan yang tayo na ko ba? Yarang ni Mia tayo kasan niya ako yung natiaswa. Perhaps you have known the truth, but little by little you have drifted. Kau kasan natato ko wa punta na imin punta na. Ako di matua. Kasi kinakuha. Maybe you have told yourself, I'm still Christian, sort of. I still believe, sort of. I'll get right with God someday. Ako nakangay gigisan ilang kauwa pa ilang naging na natiaswaan. Yakay karawa ni Mina. But tonight, the message of Revelation reminds us that eternity is real, judgment is real, and our response to Jesus matters. Ante tayo di kiai o turong ko yon the causes nakau higila pa. Dimawa ya kitoki kono kuwa. Temo sikita ka kono kuwa. Awara kaya kana ko yai. Kakawa. So, my friends, don't wait for another day. Kuya ko para dito. Yung mga tataning nga kita yung ngapong kita kung tuwar. Do not assume there will always be another opportunity. Kaso nga yaw ang katan nga gayong ayay kita po nga rin. And don't let pride, fear, sin, or the distractions of this world keep you from making the decisions of your life that matters the most. Patay ka rin at kain ko nga. Kaya kaya ka narigi. Kaya kasi kinakwa. Amiyang anam din tayo di kiai. And when the singing group are making their way up, Ay may na natin kita natin tayo di kiai. you know, my friends, Jesus is calling. Patay. Yesu at imatuan litay ko. Jesus is calling you because he wants to condemn you, but because he loves you. Litay ko tayo di kiai. Mungkin na bata ako. Kaya tayo ko. Tayo di kiai. So you might be asking, what will I do with Jesus? Pag sila kita tayo, ay tira na karawaya may Yesu. Will you surrender your life to him tonight? Tauroy na nga miyam na ko'y nandito tayo di kiai. And if you know that God is speaking to your heart, Patay pa, tayo Yesu inanom tayo di kiai. you know that God is speaking to your heart while he is knocking at your heart tonight. Do not push that conviction. Karena ko di matuan na tayo pa, tayo Yesu inanom tayo di kiai. Ikas pa na ko. Tepanahan. My friends, you do not have to have everything figured out. Ako na di. You don't have to make yourself perfect before you come to Jesus. Kung nakikanta na ngayon, kung na di, ka na karawa mo. Yaw, amin ako sa panakon ni Yesu. Come to Jesus as you are. Kung na di, nako ni Yesu, narong marengkay. Just open the door of your heart Kau ka narong. and say tonight, Jesus, I need you. Pakatong nga. Yesu ikay na noy. Forgive me. Para yaw, Save me. umaway. I surrender my life to you. Yang amayaw na ko'y. And I want you to be the Lord of my life. Ay, tagili po ako na rin kipahuya. So, my friends, the choice is before you. Pero mamahawa ko nga tayo di kiai. Pwede na rin po namin pa. Tonight, we will choose Jesus. Tauroy tayo di kiai, hindi na Yesu. If you are choosing Jesus tonight, Ako rin na Yesu tayo di kiai. I'd like you to please listen to the lyrics of this song. Ay, tangin daw, kung anong oras tayo di kiai. Manibit, dugo na nakat. Nikatoa pong aridarikiu Ikonandoria Itetaya Ometata Tapo kita kuya Hinanunta Araki Nekate
Tigugure katukatawan Kung si Jesus si tagira si tagira ni tenemos de mí Vaya ponte de carola si tagira si tagira Natal Mayra Sigay na doa Yeveteira Pasiota na Kontana Etangira Tesi Tepo Aina Maisi Epukin Sipa Nakon Aku Nana Tangira Esikwa Mekita Haria indongo anatalka sinasipaya si tagira tewe si tagira tewe Gritaremos de mí Vaya ponte de carola si tagira tewe si tagira tewe Sita Mira While the singing group remains standing, let me ask, we all need the Lord. We all need the Lord because at the end of all broken dreams that we have, Jesus is the open door. That is why we all need the Lord. Asperin kainan wate tuwe antay na ko. And tonight, my friends, you have made the decision of God. I'd like to invite you to please stand up as our pastor offer a closing prayer. Ego ben mo ta musika na rum di tay di gay. At ko na tirak. Ay naman kami di tay di gay. Kasi na tutaro tayo. Rakin tataro. Tamara matimak. Pura pa ibukin am tangira. Pura pa ibukin terong-orong. Amuan tita maro at Joshua. Tapos kita kuno orang ay ragisyong upa. Pun Joshua ko yan. Ako na koroy di kinikay na kuya. Pamatay kagyo ko tayak. Bagi di tayo Joshua. Patilian ko yan. Pun Joshua ko yung tangit. Kuwag tangira buwan. Mana. May yon chon apayo. Kuwag tangira temen na benagit kitumeo. Ako tangirira ni kapan eh. Ano pa rin tigiro ni kapan. Tataro tayo di kaya. Ano bubusi. Tami meron ay anarunia. Kurakuraya. Kakurakuraya. Tanong oran tayo di kaya. Nako na yung mo. Nano. Kakiapay di ya.
To na iyai te mea ko na ia. Tena iyai te mea roa te. Ito te tape ianga. Ito te ki o taroi. Ito te kaki o tata. Kana ko ibe kai te asua. Ariana ko nan kai tarai. Wan kasi na ko. Kanta men te bebete ako te. Ko ia te spang ayasan de yakin na. Tanong ora kaya mina. Kaya ba terus. Dita ka kata-kata ka. Kira. On dita kita ora ora te lai. Kakapayay ra ito. Amma ko. Tayo dito. Kasi naman katauroy. Dahil na ko na. Masipsiyam daw. Kaya namin ay roura. Ang kini. Kakapayay akan di kaya ang bayo. Ora ni kapan eh. Nakyang oray na rin. May na iroy. Kawan. Diri ya kisya sa spaya. Ako yan tayo di kaya. Nakakura-kura na ko iya. At sa kaunga. Inanon na natin. Pai kayo sa taron kanik. Tara na si Maria Yesus Kristo. Amen. Test. Thank you so much for listening tonight, to those of you who are here and to those who are joining us live. Kamdara pariki. Dora kaya kamasan. Sinan titay di kaya. Inanon to kongora. Aki kamtakataka. Iba ko ran titay yay. Di kaya ampay. Ditak. Nagyang oray na te life. May God bless you and may the Lord draw each one of us closer to Him as we prepare for that place He has prepared for His people. Nakakabayay kami ti aswan kapan eh. Inano na mi katauroy. Mind titay. At sinakay na kinakuha kiyay. Nakotemenga. Aman pen titamero. And I'd like to invite you again tomorrow night. We study more from God's Word. So I'll see you again tomorrow night. Good night, Nisamode, and God bless. Kamra pariki sa mga sumayin na ko imi. Sa sumayin kami di kinakunti tayo diki. Nakunti ngabong ti tayo diki. Kaya natikiroy kanon na mi tayo diki. Kamra.